Toyota Camry 7-ci kuzov rol sol жағында. Объем 2017 бағасы $28,000 жаңы. Шындай да? Lexus LX 570 rol sol жағында. 2010 бағасы $39,000. $39,000, 2010 $39,000 LX. 570 бағасы $39,000. LX 570 2011 договорный еді, $70,000 тұр. Ол да бір $40,000 керек болса керек. Крузактар. Крузактар жөнінде да жазып қолаңыздар. Мен қандай машина, қанша шеттілер, айдағандар болса. Toyota RAV4 2015 2013 kan $23,700 $23,700 Toyota RAV4 şu dostlar bizning kanalga жазыңыздар. Kapot Shop, Kapot KG, Instagram, Facebook magazinleriz var. İnternet magazin. Zakaz berсеңiz жеткізіп береміз. $22,000 2013 E-класс. $23,000. Сіздің каналға жазылып, лайк, поделиться басқанды ұмытпаңыздар. Volkswagen Tiguan артынан да тұтауыз, астынан да Tiguan. Мұнықы жоқ, конечно. Жазылған екен. Volkswagen Highlander 3.5 объем. Руль сол жағында. 4WD. $26,500 бағасы. $26,500. Toyota Highlander. Şu dostlar, kim қайсы машина көргісі келді жазыңыздар, біз бұйырса барын тап келген әрекет қыламыз. Nissan Patrol деген ұшылына $22,000. 2008 коробка передач, механика 5 ступенька, двигатель бензин 4.5. 111,000 пробег жүріп $22,000. Nissan Patrol. Tamam, тартады да ол. 500 мощный машина. Toyota RAV4 $24,700. 2016 куб. RAV4. Шо достар, біздің Kapot KG каналымызға жазылыңыздар. Лайк, поделиться басқанды ұмытпаңыздар. Біздің магазин Kapot KG, Kapot Shop, Emborsan KG, Eco Подушка, Hit Shop. Ары біздің магазин, интернет магазин. Lexus 470 GX. Бұрын сол жағында. Сена договорный еді. 470. Ой, 470. Бағасы $46,500. Land Cruiser 4.7 объем 200 Land Cruiser LS 200 оқыт. Артынан көрініші. RX 12,204 VD. BMW X6. Range Rover
Dagor'da 2935 ekan dizel. Do'stlar, bizning kanalga yozingizlar, like va podpisa unutmanglar. Kapot Shop Instagram, Facebook'da barmiz. Toyota Camry. Полная комплектация. Bahosin yozmay qo'yib. 35-kuzov. Mercedes-Benz GL 2010 Dagor'da. Restyling 55. LX 470 47 gaz benzin basınız yazmalık. Çırmanından жоғарыда. GX 460 Lexus sol жағында 2010 bir basınız yazmalık dostlar. Basınız sayt biretlik. Dostlar, bizning kanalga yozingizlar, like, podpisa unutmanglar. Kim qaysi mashina ko'rgisi kelib yozingizlar. Biz start qilib turamiz, bizga barini harakat qilamiz. Mercedes-Benz E200 bosh kerak, hozir ko'raylik. 2013 $22,000 bahsi. $22,000. 22,000. Daha bir Lexus GX 460. Basını жазбай қойыпты достар. Басы жоқ. 30-ында керек болса. Toyota Camry 70 болса керек, ошо 70-те жаңы чыгып атат да. $28,000 екен, ала 70 екен, 2018 екен. WhatsApp'ta $28,000 şu жаңы чыгып атат да. 2018 чыгып тур. Алам десеңер, мага салып койгон да, акчалап атасыздар. $28,000. Нормально 2018. Жаңы машина экен да. Генри Фордтон сурап тур, кайсы машина жакшы десе. Заводтон жаңы чыккан машина деп тур да. Ошондой да уккам да. Şu dostlar, bizning kanal Kapot KG, Instagram, Facebook, Одноклассник, Kapot Shop, Eko Patrушка KG, bizning magazinlerimiz var. Şondan soda alsаңар болот. Aybay. Suyunabesa, sonda alsаңар. Bunun baсын izib koyuptu Prada. Bir $50,000 degirek olsa керек. Prada. Lexus 570 bası жазбай, бұлдан $50,000 болса керек. Америкадан келген машиналар достар. Шындай Америкадан алып келіп жатқандар. Camry 40-kuzov. $12,700 İngiliz США. Amerika'dan gitti. 45-kuzov. 45-kuzov. Lexus LX 570. Bası $63,000 değil mi? Sport $63,000 bası. Toyota Camry, Range Rover'in basınız ekan. $12,000 ekan, 4 2006.
башка что-то арзандап кетти. Эмнеге арзан экенин жазып койсоңуздар достор. Range Rover. Лайк, поделиться деген басып WhatsApp, Facebook, Одноклассник, ВКонтакте, Google+, досторго менен бөлүшүп коңуздар. Поделиться деген дастан чыгат. Ошо рахмат.